Ur zel war lizer ke laouis plan. Ge Caroline Trouillet. Ur bleso vez e kroget gant ur fet de roan ne ventieus plan dre hi liher kelaouan adre ur radio e radio boa ar an dro hag radio yeu aral hag eus skign penaos ur un eskemman e branek hag egal hag nizo bet e kompanioun er vat Juliette Cabasso Roger a bremañ nizo ni a hode un nebedet mizieu ge Caroline Trouillet zo kazetenerez a ken ur zerez ur media en klask Caroline Urweroar, nizoni staliad e rostren e studio RKB avet enroleng liher kelaoueng splan maden traugenor. Matrenoa, oui, a bloez mata. Boyable amateur ave mon eura a feuson kabidan a chetu juste roi ur bleneué i commence peut-être au sentiment de Caroline azivou de yerets plan penozea de gontagne de dut. Ma de voir commence à matre a bloez gant ners a galon car skoazel voras mombet e pa da houlsat dastumaran. Brocus e beden dut. Ja, gant toch de kan anter kan 1 000 €. Bet dastumet. Nezen ya nizolawen a trougarikat. Hag ur chouej. J'en dit. A zelak ar nom da gaz da ben an klasko brau e dovil roa hunchen, roas. Evit a bleada. A roing ar a kalon neuve a bout goyediz chemen a dut. Da vilpen bar nujon a zo hachi med ur sapre blead e bed a bet splan ur seurt prant a dev kompliket proceseu klasket de vout kaset en despet d'ur fet e ma be gouniet an trao pe war i ma be de en ur mod i ma splan tremenet e biou pe gurwe a fer yaou justice fin trao el se a ouz a dur yaou ben ur seurt i eus bed konzet fall aziar redak, aziar skipayat splan, aziar kazetenerez kazetenerion splan, getud zo, a jo ave même livet gevier, aziar ur labour vekaset genor, aziar ou intereseu, aziar ou feuson de labourade, ur méthode, enfin ur bochat trao zo bet quoi. Penos peus bevet pe peus nem denez hag en trao, Caroline. Ja, skipayat quoi. Ja, ma sen c'est dropez roar veze hala roar vezet pa ve kresket ur media a sezo pez de slaridium an avocat Claire iue Ya bizo so kustumet d'an draze gant ur media oel mais er meme skouls ni ur sentiment devait créer ce qu'est mieux brut splon ar brut vat quoi quand brut d'un média sérieux ça que goudé plus obélade gant mal de calon président d'un département penarbet il a été splon zo ne que de un média d'isal mais un blog d'extrême droite c'est tu d'extrême gauche hein? D'extrême gauche blog d'extrême gauche bah poésie c'est important de l'arrêt juste ni à labour gazetenerienne à mieux possible un drasé ou juste tentative d'intimidation à décribilisation surtout axo malheureusement un tom classique ve chilawet ue ar gevierze liamet gant media ouel pe tud el gant ur skel broadel neuzen ya mais pa vet duelet pe ur skoaz el bras hag zo beraj telet gant splon bon ze ra ners ah c'est tu quoi ur sapre comunière zo ar brin quoi Digoram d'avoir de rubriquennement et compagnonnaire Caroline Trouillet, dame d'ober an aoudedger que d'un anvede yazim yenye, perre gorbe de interesset geton et isplan. Pesplan. Ja, man, inizo en ur prontat krabali evit an dilanek gout e tiker a poenek en ehel gant an droiad. Ah ya, a piwe nazim yenye neuze.
C'est-tu dresse ar goulenn m'en bet ivez es plan. Bet an bet e Brecht komzet mam gotan a kantud el, a diskleri an ra stour ma enep un dissurantez, en sécurité. Avait fait au Congrenain à Carterio Priorec, quartier prioritaire, et ker a hul eol evel Pontanezen pe Kerourien. Et maro a reng en dilen de gou ker e Brest. Un ban a war e konta ou Facebook, bout a enep an incivisme digio de degres e brezonek, a felezias en arelerez distrujlerhiu a vi e stroll. Evitant eret kastizain kren dut a rat traumez lezen a rein ar moud abolis en tiker. Un ban a ra idrawar e gant Facebook ar mesaer, sanjeta en ora ar meser, le berger. En agenda médiathèque zo getan, mon aura carteria ou poblek den filma evit diskouez en an et unan pe kantudel, vidéo you a den bepret da memestra. Ishtar you first trist, an ezidireuz idi taget kantud délinquant. Ar un drone virtue de vogu ir un drase. Nan en ora, men eus netra war ar c'hevre de geechio, ar c'hezenou a rat trao gant an dud carterio poblek bemde, un dud ilabourat war raktreso a ouenus. Un tomi caricatural en duden hem diskouez da vout ur sort justicer tadelour. Et dovil tri war hudjen, ou ebet an brouget getan Vincent Lapierre et Carter Pontanezen, les vezonner deus un tudio pelan e hens kroget gantan i viche ar zamblez gant Alain Soral. Traoal neus gret gant tudenou un tudio pelan war internet. Muior zo de len meus udvad me fotor bout doré orpen bacher tui ar lerien splan.org. Dem de chomi brecht I compagnon nervat Caroline Trouillet ken urzierez a kazetenerez ur media en klask splan abet douere ketan un tameu d'astumet abet d'or I lihir kelaoueng splan. Dem de grogen geder strolatud o de stag de re o idiragen davarn café de la plage. Broa de lour e Brecht, setu ar pez bet huchet gotin. Taget deus ur bentud en ur mod feulz bras. Tavarn a café de la plage zo an avet evit bout henep faskour. Daoustag e ouier piue un dagerion neuze. Naouden suspet zo bet arzet a dalret in dan evest da c'hwezek a viskerzu e vel mebet an bornet gant un telegram. Un dra boutin zo kenetrezo. Easily hint deus ar stroladik hooliganet section ouest, I voda lot de supporterien club mel-droat ar stad brestois. Deus un tidio pelan feulz maint. Adren dan dagadense zo koz deus ar strolad el, talion Brest I hanno. I vout fromet e ar stroladman e Brest. A muor ar c'helom kotandor en an born gant street press. Mais moyen zo len hiror ar ou lerien Caroline splan.org. A kablus e bedan avet deus aver chatal ave boube saotre d'ur ster tromorgan e pa de nan de vil de war nudjen. Hag en oz I kaver inon a brassan desaverion vor bro France, ser ar nudjen 1000 pen mor kilevardon ur ble ur sort. Ya telo kastiz gant gourzez zo bet divizet troin gant lesvarn Brest. An avezet e gantan ar gol ekologal. A ben un nao a vis roever e vo goudiet pimen neus koustet ar saotra durze. A traoù brav ur c'hoarvez ur seurt ar ur meziaou hag per ur c'heller len eue du ave geus plan hag ur usamant nios traoù brav ur c'hoarvez el oberereria ur strolat drag queens les joyeux de l'arrêt a dizo jibe laket ar len ur penat en bandet geus street press. Ya en ora laket an ar sevenadur drag da vout en ur mod poblek a digord an nol. Mon a dit dati a ben sevaliamao etre ar rumadao e pal an abaden. Moyen zo len hiror neus un ar lihir kelaoueng splan dre veil pe mandet ar street press. Aneuze, dumpelor, idan gouask uerkan labourer douar dei de manifestang d'un huneg avizen arwen neus un ar mispase des Châteaubourg e ben nullet sinadur ur sage, brastres, terkan a meran un deur e ila duilen. A enep grons un teuliad moyen dutse, peze pal ur sage gouarezang deur diazad ur ster guilen laretam chiror, Caroline. Ya, berzia implij prodiou herbicide maïs en takadou bresk da lavarede ouspen
pen un dregant deus un diazat dourière et un dalr brassant. Lizer zo bet kaset d'ar prefet gant pen ou bras en agro-industriez. En born hand e vision prez da gas en telianman dirak ar justice, a balamour ma zeur skoil bras meurbet evito. Hag abit achim geder rubriken dastumet a d'or, dam de gons hag ur roche blanche, ror djen, I douarnenez, ur penat zo bet embornet ar basta, hag gunta penaos e faute d'un département at prenang ur ler, zo impliet que degadeu adut. Ya, emiz even ve annonset ur vant aux enchères da la rede ur kouers diouz a c'hesk deus a lermont. Un interconden veva eno dija, en ur mod automeret, a ba we pemzek vle eve gret wardro a l'air gant ar gavredigez le sens de la vis. Ep aotrin a titre. Meur a zavadur zo evit beva kousket labourat hag obert ateliero a bepsert. Ne fot a ket un dut bout skarzet. Non haouzet int evit rachtela ar gant da breni a l'air d'or 100 000 € de skavet. Ur sort, met ur per zo yeus ur actrice ge département pen ar bet en deus budgeté de nat prenang de un enter million €, et tu rien né, pem 50 000 €, avec distrujang ur savaduriev hag adaouzang ur l'air. Ya, knig an randar tchet dalen ar penad war basta vit kout iror. Anisoni, Atao et compagnoner Caroline Trouillet, Kenur Zierez, Akazetenerez, Esplan, Dame de Gonz, une tamuch bromant, hag, Nathan Desevelmor, Avelvour, Reus Euzo War, Avelvour, neus daouzeg 1000 pen morennan, ende a hiriv. Ya, sonj peus en ora. Emiz gwere d'or vil do war ugen, mam kontet honor di war ben pe sur mod, doue prefet penabet rechat asten an intantse. Gant ar strolat gevredigejou, stopon l'extension da velvor, oe bet nagenet en astanse. Goulnera iri ar strolat da nulad avat a da viken skrid en ban ar prefet. A goz de berag vehe nulet ur skrid en banse. An liam zo etre a risk lo yer edel war an treiz naou ar gwask ar skula de gau hanvoe elze pondaj. Seti a pez vet duelet gant analezao ar kaliten dour en drezen tal kichen en ain penfoul war gomun landun veue. Neuzen risk zo e vefe dirumet trezen landun ve de smat da zivastus e rankadur zavet gant er stad. Pedur evezot radiarioù dal armat ou arni, ep ma vefe an avezet en orin anei. Hervé pez zo skrivet penat en ur penat de Souest France. A se zo koz ebe douget klem gant ar strolat stopon l'extension. Ar klem oa ar fet e vije belaket en arvar bue ar yeret en dud. Men e dachi un aferio barner e hel an ze. Kaset un doue Philippe Bizien pam ezel hag ur strolet en e bourrion en e bourrezet dirag ar justice, ar zigare, modoue ingalet traktau ar barg vatre hen penfoul, e pa denan deuvil tri ar nugen oe, neus un traktau en eb asten idachen, vehe gwalvru de rer revezon. Ar gojen de glem Philippe Bizien oe meur a tersadur gweid gant kondiciono limitre, hag an ra resis, zo digustum en afermont. A perz doaret a lehel, correspondant local, en telegram er processeresman, le procès. Klevet e bet en denze iwe gant an archarian, hag a drugare di benat oebe an avezet are laket din dan an sel. Mon Hervé Elodie ertu, que zo be a terset gant plan, a zo ezel neid skuzul broadel doaret a rien lehel ar mediao, CNCLP, e ber kanjou etis koez plan pegen diazur e statut doaret a rien lehel ar mediao. Ya, da la rede statut de correspondant tet el be meneget genor tu chanteuch. Anisoni ge Caroline Trouillet hag penaos hag ur media en klask splan d'ar voudeu ur c'hoarvez ar drodor. Meuzut vrat, dam de derel ur seul ar un nebedri. Ya en ora krogom gant an orian, gant Denis Vani a Jérémy Spirglas, vo kininget o an klas di war ben artificial out en nadao.
Emgav zo den hugen a vis Genver en UBS en amphithéâtre Massiac de Ehernos hag un dolgren zo de zonne da zier istoer ur mezieb. Dus un adlodena betek ar leuzio kompnen mat, gant Ines Leo an olwen weiler. Dolgren a vo eti ar revredigezio e roehen da 6 hunter noz. Hag e bro kemperle, skignaden un teul film Un monde enragé, Le temps d'Angela Duval, ge Patrick Padro hag un diaporama sevenet ge Félix a Nicole Le Garec zo ar ur stern. Diwaban an adlodena a bloavezio 1993 Ar zinet a but a vo kaset daven gant Pierre-Yves Bulto a Nicole Le Garec. A daoust hag vos plan e festival Longueur d'onde ur bleman i brecht. Ya evit an dolgren. Difen emrenerez ar mediao gant Vincent a Olivier Legrain skrivanieren al lever sauver l'information de l'emprise des milliardaires. Ah oui, anzen, Caroline. Ya mi vo i konzañ gant Vincent Olivier Legrain diwaban ar temse. Animé de vo an abaden gant Julie Lelouet Geoffroy zo ezel deus plan nui. Emgav neuzen de c'hwer ur medkart goudemern c'hoart. Hag ur sapretroiad vo groet ge skipaiad splan ur zuhunia de mank mi vo vid jueled ar l'air brocht roean kemperle hag un orian mi vo vid jueled e djin edo. Ya, partout. Ya evit forum so ki a lehel ar morbihan un dolgrun a vo diwar ben frankis emrenerez a lieseurt da archelaoui. Adare. Meur ave diadizal hazo, splan en ouzouez, gant Raphaël Baldos, Peter Vechman. Stun arrivet I pen liher ke la oan splan, I compagnioner Caroline Trouillat kazetenerez a ken ur zirez ur media en klask. A pegure e pen komaz ur ble de vilc'hwer ar nugen, dam de l'ardur Geroitch, a fet eteu ma karot. Ramavo de rar ur media yev ur gonz, dizal Frank hag ur vont dendro etik a goneust, a vid rar an ehe, ez ifen ur duer de Gelaouang, ur bopl mestre hag un endro yar. Un drabenek de ouspennen, Caroline. Ba, me mes mo devitar en ora hag bloavez leun a galant ners hag espérance, car niveau affaire bras anei. Pas d'ar bloavez mo. A bloavez mata. Ble amator ave. Nous am mediaiev el splan ve arantawet guden dut gunarmi marse chilawerezet da chilawerion. Tal vo duze kenderel de assureng ur bet demokratel a ne droket istoer ur gevrediger d'ur scénario a liv gevier, tcheret de viled l'erien splan ar internet vi hat kavei rar ur labour, kaset de ben ibran e gagi galek, rar an enklaskav hag ur penadeuv a bep sort. Joedor Caroline. Joedor Nora.